Artigo 91 do Regulamento do Parlamento de Galicia. Ha marcado un dos recadros. Considérase voto nulo cando figura de Galicia por un acordo torpe e, sobre todo, porque o prestixio da institución xa... Novo Fariña María Isabel. Tellado Figueiredo Corral María Soraya. Sánchez García Antón. 75, votos válidos 75, votos a favor das propostas, o sea, o de sí, 34, votos en contra das propostas, 41, polo tanto, rexeitáronse as propostas, quedan rexeitadas as propostas de cese da valedora.